Te khubli shibunia piki parlok baro bat kane kalong ka jimentip ba ka District Selection Committee DSC is Garo Hill District William Nagar ka khot online application ye phi nabanta kini ki post ki of hair nabanta ki class 8 class 10 class 12 bat graduation bat class 10 ban sumit ya ki application form gejong phi ka dei haduka live hui truk Agos arjar arfusau te parlok sapet ya kene ke video hadu banda kod ba penyu ya ki detail ba kambnya te namanta ki pus jong ki lady supervisor ki numba ki pus ki belat kron tangkawai bat namanta ki pus kategoris namta ki garo bat ki khas jentia kade shi pus bat namanta ke jensiu kadai hakape level kaba pra bat namanta ki kran pule ki shimi ki belapendap ya ka graduation na kano ka recognized university bat namanta ki pus jong ki stenographer ka belai ki nombak ki pus ki belat kran tangkawai bat namanta ki pus kategoris namta ki garo bat ki khas jentia kadai shi pus bat namanta ke jensiu kadai hakape level kaba pra bat namanta ki karan pule ki shimi ki bela pendap ya ka kelas 12 pas kumjuru pide ki bela pendap ya ka diploma haka stenografi bat namanta ki pus jong ka CA kom stenographer ki nombor ki pus ki belat kedon tangkawai bat namanta ki pus kategoris namta ki garo bat ki kasentia kade shi pus bat namanta ke jensiu kade hakape level kaba san bat namanta ki karan pule ki shimi ki bela pendap ya ka kelas 12 pas bat pidiru ki bela pendap ya ka diploma haka stenografi te namanta ki pus jong ki store keeper ki nombor ki pus ki belat kedon arpus bat namanta ki pus kategoris namta QR kade shi pus namta ki khas si jentia bat garo kade shi pus bat namanta ka jensiu kade hakape level kaba san bat namanta ki karan pule ki shimi ki bela pendap ya ka kelas 12 pas bat pidiru pendon ya ka certificate course haki store keeping lani ITI certificate haka motor mechanic bat ki bakam preferhi ki de ya kitu ki beladon ya ka certificate haka store keeping te namta ki pus jong ki lower division assistant ki numpa ki pus ki belat ki don hadu san kondai pus bat namta ki pus kategoris namta QR kade prapus namta ki kasi jentia bat garo kade arpunyo pus bat namta ki garo kade arpus bat namta ki SC ST kade arpus bat namta ka jensiu kade hakape level kaba san bat namta ki keran pule ki shimi ki bela pendap ya ka kelas 12 pas bat pidiru bandon ya ka experience ka bandriu penai haka komputer diploma dengba ka typing speed kumbalai pukentin haka shiminen bat namta ki pus jong ki gram sevika ki nombor ki pus ki belaj kron tangkawai bat namta ki pus kategoris namta ki garo kade shipus bat namta ka jensiu kade hakape level kaba san bat namta ki keran pule ki shimi ki bela pendap ya ka kelas 12 pas bat namta ki pus jong ki gram sevik ki nombor ki pus ki belat ki don lai pus bat namta ki pus kategoris namta ki kas jentia bat garo kade shipus bat namta ki garo kade shipus bat namta ki SC ST kade shipus bat namta ke jensiu kade hakape level kaba pra bat namta ki keran pule ki shimi ki bela pendap ya ka kelas 12 pas bat namta ki pus jong ki weaving ki nombor ki pus ki belat ki don sau pus bat namta ki pus kategoris namta QR kade shipus namta ki kasi jentia ban garo kade arpus bat namta ki garo kade shipus bat namta ke jensiu kade hakape level kabasan namta ki keran pule ki shimi ki bela pendap ya ka kelas 12 pas leng ba arsnem ka certificate na ka HTI mendi patar Garo Hill bat namanta ki pus jong ki data entry operator
ki nombor ki pus ki belat kedon tangkawai bat namenta ki pus kata garis namta ki kasi jenti abat garo kade shipus bat namenta kajin siu kade hakape level kaba pra bat namenta ki karan pule ki shim ki bela pendap ya ka kelas 12 pas lane diploma lane degree haka computer application bat namenta ki pus jong ki TB health visitor ki nombor ki pus ki belat kedon tangkawai bat namenta kajin siu kade hakape level kaba san bat namenta ki karan pule ki shim ki bela pendap ya ka kelas 12 pas bat namenta ke pus jong ka komputer ki nombor ki pus ki belat kedon tangkawai bat namenta ki pus kata garis namenta ki kasi janti avat garo kade shipus bat namenta ke siu kade hakape level kaba san bat namenta ki karan pule ki shim ki bela pendap ya ka kelas 12 pas lengba andriu penai ka computer certificate bat namenta ki pus jong ki mekanik grade banengkong ki nombor ki pus ki belat kedon tangkawai bat namenta ke siu kade hakape level kabasan bat namenta ki karan pule ki shim ki bela pendap ya ka kelas 10 pas lengba ka ITI certificate haka motor mekanik te namenta ki pus jong ki siri culture demonstrator ki nombor ki pus ki belat kedon tangkawai bat namenta ki pus kata garis namenta ki kasi janti amat garo kade shipus bat namenta ke siu kade hakape level kaba san bat namenta ki karan pule ki shim ki bela pendap ya ka kelas 10 pas leng balai senam haka siri culture training diploma kurs ha umulong jowai bat namenta ki pus jong ki plomba ki nombor ki pus ki belat kedon arpus bat namenta ki pus kata garis namenta QR kade shipus bat namenta ki garo kade shipus bat namenta ke siu kade hakape level kaba saw bat namenta ki karan pule ki shim ki bela pendap ya ka kelas 10 pas lengba ka ITI certificate course haka pombling bat namenta ki pus jong ki mekanik ki nombor ki pus ki belat kedon arpus bat namenta ki pus kata garis namenta QR kade shipus namenta ki garo kade shipus bat namenta ke siu kade hakape level kaba saw bat namenta ki karan pule ki shim ki bela pendap ya ka kelas 10 pas lengba ka ITI certificate haka motor mekanik te namenta ki pus jong ki mekanik grade kabar ki nombor ki pus ki belat kedon tangkawai bat namenta ki pus kata garis namenta QR kade shipus bat namenta ke siu kade hakape level kaba saw bat namenta ki karan pule ki shim ki bela pendap ya ka kelas 10 pas lengba ka ITI certificate haka motor mekanik bat namenta ki pus jong ki treasure ki nombor ki pus ki belat kedon lai pus bat namenta ki pus kata garis namenta QR kade arpus namenta ki garo kade shipus bat namenta kajin siu kade hakape level kaba saw bat namenta ki karan pule ki shim ki bela pendap ya ka kelas 10 pas bat namenta ki pus jong ki demonstrator namenta ka kiting ki nombor ki pus ki belat kedon tangkawai bat namenta ki pus kata garis namenta ki kasi janti avat garo kade shipus bat namenta ke siu kade hakape level kaba pra bat namenta ki karan pule ki shim ki bela pendap ya ka kelas 10 pas lengba ka diploma haka kiting bat namenta ki pus jong ki electrician ki nombor ki pus ki belat kedon tangkawai bat namenta ke siu kade hakape level kaba saw bat namenta ki karan pule ki shim ki bela pendap ya ka kelas 10 pas lengba ka license wireman lani ITI certificate haka electrical engineering bat namenta ki pus jong ki enforcement checker ki nombor ki pus ki belat kedon tangkawai bat namenta ki pus kata garis namenta ki garo kade shipus bat namenta ke siu kade hakape level kaba saw bat namenta ki karan pule ki shim ki bela pendap ya ka kelas 10 pas bat namenta ki pus jong ki foster kabanengkong ki nombor ki pus ki belat kedon arpus
bat namanta ki pus kata garis namta ki garo kadai ar pus bat namanta ke jinsiu kadai hakape level kaba saw bat namanta ki kadan pule ki shim ki bla pendap ya ka kelas 12 pas bat namanta ka physical test kadai 10 kilometer haka ar kenta bat namanta ki pus jong ki sectional assistant ki nombor ki pus ki belat kedon ar pus bat namanta ki pus kata garis namta ki kasi jentia bat garo kadai shipus bat namanta ki garo kadai shipus bat namanta ke jinsiu kadai hakape level kaba saw bat namanta ki karan pule ki shim ki bla pendap ya ka kelas 10 pas bat namanta ki pus jong ki driver ki nombor ki pus ki belat kedon karkandai pus bat namanta ki pus kata garis namta QR kadai saw pus namta ki kasi jentia bat garo kadai kandai pus bat namanta ki garo kadai shipus bat namanta ki SC/ST kadai shipus bat namanta ke jinsiu kadai hakape level kaba lai bat namanta ki karan pule ki shim ki bla pendap ya ka kelas 8 pas bat pidiru bandon ya ka valid driving license bat namanta ki pus jong ki power pom operator ki nombor ki pus ki belat kadon ar pus bat namanta ki pus kata garis namta QR kadai shipus namta ki kasi jentia bat garo kadai shipus bat namanta ke jinsiu kadai hakape level kaba lai bat namanta ki kadan pule ki shim ki bla pendap ya ka kelas 8 pas deng ba ka praktikal ha ka operating bat maintenance jongka pom bat namanta ki pus jong ki vaccinator ki nombor ki pus ki belat kedon kandai pus bat namanta ki pus kata garis namta QR kadai shipus namta ki kasi jentia bat garo kadai saw pus bat namanta ki garo kadai saw pus bat namanta ke jinsiu kadai hakape level kaba pra bat namanta ki kadan pule ki shim ki bla pendap ya ka kelas 10 pas bat namanta ki pus jong ki leprosy injector ki nombor ki pus ki belat kedon san pus bat namanta ki pus kata garis namta QR kadai shipus namta ki kasi jentia bat garo kadai ar pus bat namanta ki garo kadai ar pus bat namanta ke jinsiu kadai hakape level kaba ar bat namanta ki karan pule ki shim ki bla pendap ya ka kelas 10 pas bat namanta ki pus jong ki surveillance worker ki nombor ki pus ki belat kedon prapus bat namanta ki pus kata garis namta QR kadai shipus namta ki kasi jentia bat garo kadai saw pus bat namanta ki garo kadai live pus bat namanta ke jinsiu kadai hakape level kaba ar bat namanta ki karan pule ki shim ki bla pendap ya ka kelas 10 pas bat namanta ki pus jong ki multi purpose worker ki nombor ki pus ki belat kedon new pus bat namanta ki pus kata garis namta QR kadai shipus namta ki kasi jentia bat garo kadai live pus bat namta ki garo kadai ar pus bat namta ki SC/ST kadai shipus bat namta ke jinsiu kadai hakape level kaba ar bat namta ki kadan pule ki shim ki bla pendap ya ka kelas 10 pas bat namta ki pus jong ki forest guard ki nombor ki pus ki belat kedon saw pus bat haki pus kata garis namta QR kadai shipus namta ki kasi jentia bat garo kadai shipus bat namta ki garo kadai ar pus bat namta ke jinsiu kadai hakape level kaba ar bat namta ki karan pule ki shim ki bla pendap ya ka kelas 12 pas bat namta ki karan pule ki shim ki bla pendap ya ka kelas 12 pas bat namta ki pus jong ki cook ki nombor ki pus ki belat kedon san pus bat namta ki pus kata garis namta QR kadai shipus namta ki kasi jentia bat garo kadai ar pus bat namta ki garo kadai ar pus bat namta ke jinsiu kadai hakape level kaba nengkong bat namta ki karan pule ki shim ki bla pendap ya ka kelas 8 pas bat namta ki pus jong ki mail
ki nombor ki pus ki belaj kadon prapus bat namta ki pus kategoris namta QR kadai shipus namta ki kasi yang tiaban garo kadai laipus bat namta ki garo kadai saupus bat namta kejinsiu kadai hakap level kaba nengkong bat namta ki kadan pule ki shim ki bela pendap iaka kelas 8 pas bat namta ki pus jong ki combine grade kabesau pus kabanengkong ki nombor ki pus ki belaj kadon riu par pus bat namta ki pus kategoris namta QR kadai kandai pus bat namta ki kasi jentia bat garo kadai arpsan pus bat namta ki garo kadai kanyau pus bat namta ki SC ST kadai shipus bat namta kejinsiu kadai hakap level kaba pra bat namta ki karan pule ki shim ki bela pendap yaka kelas 8 pas bat namta ki pus jong ki combine grade kabesau pus kabar kane ke pus kadai namta ki shenrang bat ki nombor ki pus ki belaj kadon karwai pus bat namta ki pus kategoris namta ki kasi jentia bat garo kadai sau pus bat namta ki garo kadai live pus bat namta kejinsiu kadai hakap level kaba nengkong bat namta ki karan pule ki shim ki bela pendap yaka kelas 8 pas bat namta ki pus jong ki combine grade kabesau pus kabelai bat kane ke pus kadai namta ki kente bat ki nombor ki pus ki belaj kadon riu pus bat namta kejinsiu kadai hakap level kaba nengkong bat namta ki karan pule ki shim ki bela pendap yaka kelas 8 pas bat ha kerta kapila amna play kadai ha kerta kabakat pra hadu live arsnem karta bat namta ka application fees namta ki wiki kadai sispatengka bat namta ki SC/ST ki bdei ki permanent resident jongka Meghalaya kadai sanpau tengka bat namta ka selection process kadai lengba ka writing test bat ka interview de kumno pila apna apply namta ka DSC East Garo Hill District requirement arjar arpus sau de parlok lada pidon kamuan bat ka kadan pule pila aban apply online lengba ka requirement portal jong ka DSC East Garo Hill District bat kaling ban apply ngalabu a description jong kaneka video de parlok haswa pen apply pila aban pechua nak official notification jong ka DSC East Garo Hill District de parlok ha kaneka video tang kini jimentim balada pidon kino ki pat ki ba phimpat sai bha singa ban komen ha kaneka video kubli shibon